Pa mislim da je to danas novo normalno u današnjem svijetu, da HR strategija je ta koja je prilagodljiva novom vremenu, novim zaposlenicima i novim generacijama. Pogotovo od doba korone u stvari je HR se dokazao kao jedan odjel koji se može prilagoditi današnjim izazovima. Strategija svakog odjela definitivno nije izolirani otok sam sebi i ne služi svrsi samom sebi, tako da ukoliko ne prati svrhu kompanije i ono što želimo postići je apsolutno nevrijedna u tom smislu. Tako da jedna od osnovnih stvari je kaskadiranje ciljeva godišnjih koji idu sa vrha kompanije prema dole. Pa tako u stvari HR, ono što se želi postići, zapošljavamo ili promoviramo ljude koji će u stvari iznijeti jednu strategiju kompanije na svojim plećima. Naravno, educiramo i sve ostalo što ide uz to.